ya wamo ewo Tabosere eye kokuma bi ewo amansia south mensimu wa santamante mu nyina edwane afi won kro no mu nyina no ejina Galamsey fo bi a yese wotu adista esi adehye so nti wodwane afi won kro Achichiri krom manu krom grosso aye ekrobia eno ewo amansie south abeto empeso so ewo asantimantem ha eno no manfo won mo ho echiri mu se nipa bonfo bi omutu efom agudie abepu mu empatam ho a ade chi ade esa nyina omutu fom agudie adisensu eno mo ena kromafo ene Adom Kasie ebo nkomo ena wonum echiri mu se omakofa amatwefo abegu krom ho a ade chi ade esa nyina mranti wo krom ho no omuni omodi esi ani adodo na atimi atu afri kronum eno na ho na bo Sylvester fosu ya wono eye achichiri krom electoral area any Adom Kasie ebo ho nkomosi binte echeme ane se enche bia ena Adom bi ebaye se obe Galamsey ya enfre no o se Richmond ya dona fe no ostrich na obaye no ne dwumadi a wo de se o man o ya Galamsey e wo no ne sa no nti edi free on the 28th of June 2025 ya yiwomi ebepum ene enipa e water Tabosere ememu ehunhuna ene itu tuto ya ekoso enti ema Tabosere eman ya je ho asisi enye intime ntena ekonu mumpu asame member mi gina hanom ekonu mu kwampo eden ema me se mekoho na makwakwa akodi medwuma as an assembly member omo ese emami nsikrum ho misikrum ho no ma de me hu no ho de enya de se mepe ne sa no ntimi enko ekru mu eti omaji kru no afa ya metro men omukura etuo ene ma ensekan ni nyina ne se omompese ekru panyin bi kwa betena ekrum ho no eti me committee for de se omuntimi ntena ekrum ho no me committee chairman one vice